I veliko pozdrav ljudi, danas radimo 5 razlika između Vegeta i Gogete. Moj Matex, da vi udrite po subscribe, dugme da postanete deo Matex Squada. Peta razlika izgled kada podelimo lice Gogete, pola lica je Gokova, pola Vegetino. Kod Vegetova lice više vuče na Vegetu. Četvrta razlika dužina trajanja fuzije. Gogeta se dobija kada Goku i Vegeta izvedu ples za fuziju, dok Vegito nastaje Potaro spajanjem. Potaro spajanje duže traje, Potaro spajanje traje 1 sat, a ples traje 30 minuta. Treća razlika moć. Koliko da je Gogeta jak, Vegito je malo jači. Vegito može ući u Super Saiyan God Blue, Gogetu nismo vidjeli u toj transformaciji. Druga razlika canon i non-canon. Vegeta smo vidjeli u Dragon Ball Z i Dragon Ball Super, dok Gogetu smo vidjeli u filmu i Dragon Ball GT. To znači da je Vegeta canon, a Gogeta non-canon. Prva razlika ime. Ime Gogete je nastalo od prva dva slova Goku i zadnje od Vegete, tačnije od Go plus Geta. Ime Vegeta je nastalo od Vegi plus to, tačno od prva 4 slova Vegeta i zadnja 2 slova Gokovog sanskog imena, to jest Kakaroto. Nam se svidio video, lajkujte ga, a mi se do sljedećeg klipa vidimo, pozdrav!